Mantri BikashDebbarma ni logi yakarlia corruption te MLA SudipRoy ni sampili aboni bagai fashalo sakbaithani constituency yakare Raja Khorang ni laharo Saichongno MLA SudipRoy ni Mungwi Slogan Rwkha Mantri BikashDebbarma Paithago Mantri BikashDebbarma ni sakao kasajak corruption ni koksil samunotei bodoli bakhate mungsa subasu mani angai sakbaithano khadomani railway Himwi MLA SudipRoy ni Mungwi Slogan Rwkha Jomidar Mantri BikashDebbarma Mantri ingashini sekango sakbaithano puti-puti hini sadinai Mantri BikashDebbarma ni mungsa saya kere hinkai eba koksil samung kasamani bebangno tatalno hinkai tamuni asuk kirimawo kelaijak tiri Mantri BikashDebbarma bini sakao tisajak mani koksil samung tatalno hinkai koktum panda khlaiye 48 hours ni bisingo FIR khlaijak nai hinai samani salnai Chini yagulobo tamuni FIR khlaiye manliya tini Mantri BikashDebbarma koktum panda khlai samani 20 days laimani yagulobo tamoni FIR khlai jaga hnai sungjaknani kiri jakmani bagai tabukhe koktuma thunai rokno nukheno mokhangui kubun lama feri thango Mantri BikashDebbarma hnibo kasoi pheka koksil samu kami amsani phalnok burom-buromno cholio tabuk Mantri BikashDebbarma ni kesakerongni topic hapung chakhabini sakao tisajamani rangpuisa kesakerongni koksil samu corruption ni tuimao kosokjak double engine ni Mantri BikashDebbarma hasten Tripura saroni bikas ongthok niyathok Piaba sakbai thangte nokni borokrokni bikas double engine train ni speed bike boro thangi soika Simon bike tabuk hastini joto lukoro hastite hastini phadro name be name kasaka sampoti ni hatai abono teilai thame salo hastini joto koktum bedego khlaijaka koktuma awaimu bini sakao kasajak koksil samunotei kokphirok mungrunani thangai koksil samuni 60% no kubui hinai sakbai thano koktuma thumnai rokno hunugir kha Mantri BikashDebbarma sakbai thano gosiri kha hasine phatro botongu bini sampoti Guwahati eba Shillongoya direct Delhi se tongu bini flat abo haikeno Raja Khoraguli lefungate hatai kotoro botongu bini karor ni sampoti amar boro morata জায়গা আছে কতখানি 26 খানি হ্যাঁ দিল্লি ফ্ল্যাট কিনেছি দিল্লি ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে কত টাকা দিল্লি ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে আমার মিসেসের নামে 20 লক্ষ টাকা এটা রেজিস্টার দিল্লি রেজিস্টার 20 লক্ষ টাকা ফান गोनां खारायफोनो तनजन गरै हिनै जों गरै ब्रंनो जों गरिब बिखरा जों फान गरैनो बर' खलाय दङ जों हा koknuma thumnai rokno sanani nango hnai MLA SudipRoy no 48 hours ni bisingo chaya gosia hankai FIR khlaijaknani kok samani Mantri BikashDebbarma phiaba Mantri BikashDebbarma ni goriwo kalanglia 48 hours আমি আপনার উপরে মানহানি কেস করব আপনার উপরে আমি মানহানি কেস করব 48 ঘন্টা টাইম দিয়েছি আপনিও এসে বলতে হবে প্রেসের সামনে যে আমি যেটা বলেছি এটা আমি ভুল তথ্য দিয়েছি বলে আমরা প্রেসের সামনে এসে bini sakao kasajak corruption ni koksil samunotei telemura hatiwa khadumani relebo khlairi naikha sakbai thangbo koktum banda khlaiye kabai funung naikha phiaba bini logini kaglanglia rangpuisa kesakerok koksil samungtei MLA SudipRoy ni sampili abon bagai phasalo sakbai thangni constituency akarei Raja Khorang ni laharo Saichongno MLA SudipRoy ni Mungwi Slogan Rwkha Mantri BikashDebbarma SudipRoy হুঁচিয়ার SudipRoy নিপাচার সিপিএম দালাল SudipRoy হুঁচিয়ার sakbai thangni sakao kasamani corruption ni koksil samungno hapangni sakao tisajak kebangnai bodolni tatal koksil samungbai thepawi sakno tulsi bulai baikhe susajak hnai phunugnani naikha Mantri BikashDebbarma phia paithakni ochaitok mungobo hainai flop chakha Mantri BikashDebbarma Bureau Report Chini Khorang Jotono khulumkha ang BikashDebbarma hastini joto lukurongno Durga Puja eba osamataini khaka hamte hamjangmaya faru ama osa phaimani bagai tubui faika Swarna Kamal Jewelers ninisalai taibo khachu lukurogni bagi tubui faika sharod orko offers o sharod orko offers chengi rijangnai 30 September ni simi 10th October chara all chorawo
Tripura hastini joto lukurongni bagai shokan botona. Tai aboni logiwo chengi tongo kotor khlai chain exhibition bo. Shogara tongnai mega lucky draw daily lucky draw tai tongnai shalbung paimani logiwo manai rangchakni puisha amo simi bayako diamond ni kanmani tei rangchakni kanmani ni bainao offer tongnai tai kacham rangchakno slai katal hallmark ganang kanmani paimanai jotona lamsago Sharnakawa Jewelers ni Agartala tai Udaipur ni showroom. Hambai.